tuna ring aron chuak turi khobung atrin red corner Vanlal Huala Mega Boxing sang di sobi pula Hilau Kirabo. Hey. lian dun thel khop me Vanlal Huala khobung hi first Gurkha Cup Darjeeling anei gold lo la to in state level a gold pasarin la to boka tin johana hi ke somriat pani ania state championship a po gold lo la to ania tin fight night ta po silver lo la to boka ni an kutla ku anna biai khopa an nek result te hian in palian hi kan ngai sanga palian in chai an ti don chan lamwal kan khat but thin kha nia tuna pro palian in nek kan endona hit nga le in cheese kwa ve an nia khobung le tuirial ni Vanlal Huala tui khobung ania Vanlal Huala All India Boxing Championship a silver te polo la to experience na to ve tak mai ania an khela tangpon na ria ta katia han en mai chuan in Huala hi cha deuh tap zoka maro chuan ri zong ero hi chu Johana hi rit na zoka buka chuanin ke ji somriat pani ania kha chiang takin kan lo en lawa ain hliam deuh tlat ni na langa Johana kha refrain tama ta kola an palian to sia an voi khat step ti suala po na taka inliam thei na kha ania zan khatna kana tlu ani bao munung ber bao za som sari pakhatna RSC injury mga chakjok chu red corner Vanlal Huala khobung